elmondjam, hogy én hogy is vagyok ezzel a rendszerrel. Valahogy úgy kikívánkozik belőle. Acum, vedeți-mi să spun cum sunt eu cu acest sistem, cu această rețetă de multilevel marketing. Én el kell mondjam önöknek, hogy nagyon boldog és büszke vagyok, hogy ebben a rendszerben dolgozhatok. Vreau să spun că este foarte fericită că lucrează în acest sistem. Eu adaug că și eu. Mégpedig azért, hogy tisztességes és becsületes munkával, tisztességes és becsületes pénzt kereshetek. Se poate câștiga un ban foarte cinstit, cu o muncă foarte cinstită și corectă. És úgy, și în așa fel, hogy másokon segítek. Că ajuți pe alții. Higgyék el, ez egy óriási dolog, nagyon jó érzés, és kívánom, hogy mindenki érezze ezt. Este un lucru extraordinar și un sentiment foarte nobil și vă doresc ca fiecare să aveți parte să simțiți acest sentiment. És most már, hogy hallottunk úgy általánosságból a multilevel marketing rendszerről, acum am auzit în general despre sistemul multilevel marketing, tudjuk meg azt is, să aflăm hogy minden cégnek că fiecare firmă saját, önálló marketing terve van. Are propria specifică plan de marketing. Amely nagyban, care în mare parte és nagy mértékben și în meghatározza mare măsură definește a karrier lehetőségeit. Posibilitățile de avansare, deci a forma în carieră. Most bemutatunk önöknek egy olyan embert, Vrem să introducem pentru dumneavoastră un om aki bizonyságot tett, care a făcut dovadă hogy célok kitűzésével, cu fixarea țelurilor, hittel cu credință és nagy-nagy și kitartással cu multă perseverență a semmiből egy óriási üzletet lehet építeni. a format o afacere extraordinar de mare. És nem egy akármilyen üzletet, hanem egy nemzetközi üzletet. O afacere internațională. Neki köszönhetjük, Pentru el suntem recunoscători hogy itt lehetünk că ma, suntem astăzi aici. és nem utolsó sorban, Și nu în ultimul rând, hogy nem csak Magyarországon, nu numai în Ungaria, hanem Romániába is și în România, hozzájuthatunk ezekhez a termékekhez. să putem avea posibilitatea să ajungem la aceste produse. Ez az ember, Acest om a mi szponzorunk, este sponsorul nostru, akinek mi rengeteget pentru köszönhetünk, el mulțumim foarte mult, és el kell mondjam, hogy ő általa că prin el gyökeresen megváltozott az élet. viața noastră a schimbat din rădăcină. És ide Józsi, hogy minden napjainkban is itt vagy benne. Și cred eu că în fiecare zi ești. Fogadják nagy-nagy szeretettel, nagy tapsal Magyarország első Zafir menedzseri Szabó Józsi. Primul manager, Zafir manager din Ungaria, Szabó Józsi. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit. Mulțumesc tare mult și vă salut cu respect și dragoste. Bună ziua! Tényleg Szabó József vagyok, Debrecenből érkeztem. Sunt Szabó József din Debrecen. 2,5 évvel ezelőtt ismerkedtem meg ezekkel a termékekkel. Am făcut cunoștință cu aceste produse în urmă cu 2 ani jumate. A gyermekemnek volt egy sajnálatos balesete. Copilul meu a avut un accident nefericit. Ez az a termék, akinek köszönhetem. Și acesta este produsul căruia îi mulțumesc, hogy a gyermekem meggyógyult. că copilul meu s-a vindecat. És akkor elkezdtem szövegetni egy csodálatos álmot. Și atunci am început să țes un vis minunat. Elgondoltam, hogy ha a gyermekemnek jó volt ez a termék, M-am gândit că dacă acest produs a fost bun pentru copilul meu, vajon hány embernek segíthetek még? oare câți oameni au nevoie de acest produs pot să-i ajut?